Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Pentaban playlat ya kisamla senrang bat kentai, bat kentup ru ya kibalarang ba, kakenhun Realme, haga laipau tarik benai naiweng arjar khat kendai, kalapan benaban penlong ya kerensan ya kop pen isap, kata hagar wai kasiau, kajing syat, kajing le bajikor, bat kiwai de kisap. Ha kajing ya keren bat kilat patai kubor ha Shillong Press Club, u organizer jangka kenhun Realme, u ba Stanwell P Money, ulaya tu baya ka audition la depan sedang nadu ka santarik unai weng arhajar khat kendai, bat on sapen kod hadu ka shipau tarik unok pra arhajar khat kendai. Kani kan long kasin banengkong baka kenhun Realme kan ailat ya kinong isimenta ban le ya ka audition leng baka WhatsApp, ha ka bala bu kendon ru baka video ka dai ban long ka bajrong tang 10 minit. Idan kanika jingtimu ka kanika ketika bangta idan kanika balong ka talent show mo ting sibu kerta yang kanika Realme season 1 te kanika kan lomba ni ailat ikikna badam sa nadu ki jingruai jingshan ki magic magician kino ki sap bagi dan mo ni ailat kanika program kan san te hangni ni wan ban pensai la ne ban pentip bai ba mo ngeban khot ban we ya baru di para sama lalu kira orang ba kat kiba kuat ban peni kisah kisaki ikut ni penberas dan ba lemba jang kenika por ke pemerintah ba ngin pentip ba audition mentang irang audition ke bangin le mentang kan lombe dengan online system ke bagi haban shu record la demo mentang ka ba kidon ki mobile ki ba ki la record ayen para kini kita mulai kita syarat kita lakukan sultan kita ada video hari itu kita suatu le kita gambar itu sudah ada dan itu kertas jangan ada sah details semua tadi nanti bisa peni kita ke bagi kuat bansi minta dan kalau ada untuk kamu tadi ke bercerong kumpas minit arminit untuk kita sapa lagi WhatsApp jadi kita bagi lagi kita start jika kita start nilai le ini bantah kat apa nilai poin dia belum kata ke bagi kapang ke bagi mana ni ban khot ban wer pada kani ke ba ni ailat habaro kat kiba kini kino function ba pura Meghalaya jeng mo teni ailat lagi bakin wan sim bantah kani ke san ke banta kani kadang dia kesen ke banengkong ke bagi le ada ki por ki ba mensuang Nagaland songa ru nga le ha ko river district ha ko song kari ko entertainment ila don alat di show ki bagi la de bele tekadi banta ba de ko Nagaland songa don ka mesim ba ngakwa ba mo ngan sim lut habaro ka banta jong kali kasi jantia sungi ke te lain ni simot bangin ele ban pelong ni kani program ka ban ailat mo man ailat yang lang ya baro te kam tam ba itip ka te banta dengan don makna hasab ngin don lang ban pen ka sab ka ka syukur untuk ta hasno ka tahu ni gim itu ten rei lembas ka ni ka program long ki pau sa kinar gede na ki ba ada banjab na ki program ki ba ada te mentagi kita sedang berbau lah emi sabar kita yo lah berperforma di bentar repair mah tegalong kelat ya di bakin im jakpo kan yang putih kebetulan mentah kam desu bagi itu dan makna kasap ni lah kamai jakpo jadi kata kawan kalau hom kebetulan di naklen sana kita hiba ngakor ngawel ngakar mah ya baru ki prolog begini itu sama kini ke audition ni ke pasang dulu benar jika kini audition ni sedang berada November sampai berada November te last date kan dia do December do September te nyimpe pula taruh nomor ba ni iba pun dikena kira-kira pada exam te nang la extend ro ada ilom ba ka exam jadi kadang-kadang hakik kita lagi bagi bu te ni sampai benar pada kita lagi mentang ilom kita ya audition untuk online te ni selagi itu kan nak kena kibang event yang bagi pas dalam buat mega audition ha cukup Tehani pada nang select ni ka online audition ke lomba kin hab men performance stage unde show lomba online ki hapan stage on stage itu iya gani ki caga matang 4 unde tambah kan lomba natara ki habo Shillong hi nomor bagale kan hamlong sentar mo ya baro ki bawan kita mau perlu dia ka program ni ka ketuk nadu ke jiksha ka wai sio mat kan ono batalan ba kidan mak tenagalen jongan nga bo ke dekat ikut sebelah ke sembrang nadu ke hapret buat balasan baru lomba kin wan sempat makin sim ke dekat kabukser ram makin yor ni tak sap batalan ba kidan nga karpat ro ya ki migi pa
dan lagi banyak besar lah dalam kur kita lagi kilo betul besar long kita berpensilur kita ben ICM ni kini kenapa kita perempuan sini sekeman tempat besar begitu nawar kembang itu bentar pertai pendukam berjam imdai tan long ban pada militi tangkam sarkar mereka kita berpersan berjeng hal kejauh kejat long kepemot long kamtam gitu beran sap ni long pakai ban sekeman pakai imdai ban lerai imdai ban kita ban lerai kita ban tiang dan bersih kita ban wan sepat nak pergi kesap begitu nomor kembang itu di bentar long kesap kata dan kedai kau wei nak lat aikam kejam ke sebudur bertangga di mana-mana beran kesap long haba bidan kesap kita benda isundang long kita berwan sekeman te haba bi long kerentang itu tiba tangi itu tiba badan kesap buat kita kuat pergi mak omnya itu badan kesap kuat pergi kata ngamak pun mereka keren itu badan kesap kita kuat pun pau thei long kita belarang long kita berwan sekeman ham tama badan pembeli di show long ke ailat iki long begini pergi kata sap kapong bagi boleh ai kapang iki